Ngiyabona ke sikhuluma naye namhlanje umculi waseMzumbe la khona la eKwaZulu Natal uMalibongwe Gwala waziwa kakhulu ngokuthi uMalibongwe Gwala owaziwa ngelika Mjolisi onengoma ethi My Dululu unayo ingxenye yomncintiswane wethu yengoma ehlonisa unyaka lensizwa ineminyaka ewu24 nje kuphela ineziqu ze social science ufundela uswiri ayithule lapha eUniversity of KwaZulu Natal yahleka benomfowabo babahleka uthi ufundile uswiri Nomculi ke ugqame emculweni ngo2021 ngesikhathi seCovid ngealbum yakhe yokuqala eyayithi ubaba kaEnzo yalandela yesibili ngo2002 ethi Dear Nkulunkulu neya kulonyaka ethi Yim unompempe kusho ureferee uyehlala nje abuke kwenziwayo yena nje evesana ukuthi cha wenza wrong athi pe lapha nalapha ya umjolisi umjolisi yasike sana impela sajabula sajula kodwa ke angisakhumbuli noma wangitshela uthi uDear Nkulunkulu Nje isikhathi ke sasingabanga khona sabasiningizanela kodwa ke angizwanga ngithi isikhathi asaba khona kodwa ke mhlawumbe kwagcina ngingaphelelanga konke awungitshela manje ingoma lethi Dear Nkulunkulu yaphuma ngo2022 ngoalbum yesibili leyo yebo ithini isuswa yini yazi le ndoda thina sivamisa ukukhuleka wena uncamela uyibhalela incwadi manje ngiyacabanga ukuthi kesinye isikhathi uma umuntu uyahlala ujule mangithi uNkulunkulu waphendula imithandazo yami njengoba ngilapho khosini namhlanje ngikwi-top 10 ngiyacabanga ukuthi eminye imithandazo leyo abantu abahlezi beyithandaza mhlawumbe bengalithola ithuba nakho ke sikancane siba ngakithi okay seliphakathi awuseliphakathi Nkosi yami waqala usemncane wafunda kuphi high school ngafunda Mabuthela High School kuphi Mabuthela High School ingoma zakho ngathi ziyakhuluma ubani lo unompempe ngokukhuluma noma uthanda ukuphatha indaba uthanda ukuphatha abantu no kulonyaka ngicabanga ukuthi njengoba ngibuyile ngaleyo album ethi unompempe iphume ngoFebruary kwakumhla ka wena unompempe cha impela awucaze lapho Selbeyonce sengiyamuzwa ni content fansana nobabili content hlanganisana usho nje khona into enhlanganisayo yebo wafunda ngicela ukuzwa kakhulu leyo funda ke ngiyayizwa kumnandi kakhulu ukuthi lapha UKZN bakuvotele ngicabanga ukuthi namanje abaphezulu ukuthi nje sizohlala phezulu kwamavoti ufuna ukosha ku honors ku psychology manje ufuna ukuya lapho impela kunjalo ufanele ngigqoke ijazi elibomvu nje usho kanjena na kanjalo madoda le lo muntu ungangoshintsha azoshintsha mawuthenga esikole Selbeyonce wemjolisi siyabona iUKZN yakesika kakhulu einkundleni zokuxhumana emkhankaseni wokunxenxa nokuthi uthola amavoti uhamba kanjani umkhankaso because ngiyazi kuLeader Board kuleli viki esiphuma kulona ubu number 2 na ngiyacabanga ukuthi uhamba kahle kakhulu ngoba ngithena ngibheke einkundleni ngabona ukuthi baningi abantu abathi 2K impela kuye naleli ipholo yebo naleli ipholo uyayibona nemali ndabe nepolo ngibona ke ngicabanga ukuhamba kahle kakhulu nakho ukuhlala ngikubuka ukuthi mhlawumbe ngimuve ngoba kumuvele emumva uyabona so ngoba ngisengihlale kabi number 2 mhlawumbe ngenzeka kanje namhlanje ngithole sengihleli khona lapha awuchaze kahlale kabili kanjani number 2 angithi bengu number 2 ngiyangifuna kusuka ngeviki lokuqala nayi last week bengihleli futhi ku number 2 so ngichaza ukuthi phela fanele ngibuze mhlawumbe usho ukuthi uyabona usaba number 2 khona la efakwe khona ekusuka kwafika waba number 2 uyabona impela ke ngise number 2 ngisemlapha ku number 2 ulokusebenzisana wakho nomnqobi yazi kunendawana enkulu enhle kube isibusiso esikhulu kakhulu ngoba lengoma mangicabanga manje mhlawumbe ino 3 months ayikoqedwe 4 months kodwa ke mawuchecka indlela esisebenze ngayo nehamba ngayo neachievement esitholile ukuthi nginokhozi phela ukhozi nangena noma iphi ingoma njobi phakathi ishuthi abantu bayithakasele kakhulu so ngiyacabanga ukuthi umsebenzi wayo esiyenze nayo ukuthi umnqobi umkhulu kakhulu and iwenzile umehluko nje nakimi ke ingoma enzoke sengengazenza nice one khona umphikiswano khona einkundleni zokuxhumana kuyo yonke indawo iko TikTok bani kakhulukazi lo TikTok bekhuluma
bathi la bathi phakathi kwakho nomthandeni kumele kube khaba oyedwa wena olokhuzanayo ozomela ukuthi ahlukanise unyaka abanye abaningi bathi ngumjolisi abanye abaningi ngapha bathi uyena umthandeni wena kokuphatha kanjani lokho mhlawumbe akukulokhuza ukufaka mhlawumbe ukukhathaza noma mhlawumbe ukufaka utete emadolweni uyabona uma ngabe kukanjena njengomfana nje omncane kakhulu siyabahlonipha kakhulu obhuti abadala kodwa ke ngiyacabanga ukuthi njengoba isikanje vele sijampile hayi jampile hayi lapha ijampile isijampe kakhulu ngoba njengoba ekhona naye ngikhona kuchaza ukuthi vele abalandeli abazokusho ngoba thina sikwazi ukusho ukuthi ubalo ozowina ubalo ongeka wina njengoba kuvota bona nje usho ukuthi bona bazolawula usakhuluma indaba amavoti sikuvotela kanjani Mjolisi Mayidululo abantu abakuvotelayo njengamanje shona Mjolisi SMS umjolisi SMS nje kaningi kakhulu as much as you can SMS lapha ubhale SMS ubhale lapha uthi ingoma G bese uthumelele nambeni ethi 35615 ingoma G uthumelele nombolo ethi 35615 ingoma G ku 35615 asisho ukuthi lo mkhankaso silethela bukhoma ngaba ka Black Technologies siyasuka njengamanje sa M1 studio la khona ozofika unandise khona usiperformele kamunandi ningakayike selbeyonce ngalena lela Mjolisi indaba lelo mjolo phakathi liqhamuke kanjani ukuthatha Jolisani akushoke ngomuntu impela obekwazi ukuthi njoba ngumculi ngiyacabanga ukuthi kuvele kanjalo mhlawumbe kukhula nje esikoleni uhamba nezinsizwa uma umuntu okwazi ukubeka yezwa ke so senze kwafika ngoba uma ubheka i-country yajola nje manje uma ungenayo Mayidululo impela cha usenkingeni ambakani selbeyonce Hey Lady D sise M1 studio njengoba seshilo ivuka Africa Breakfast Show ingoma ehlukanisa unyaka 2024 umbuzo silokho sibuze njalo ukuthi ngabe yipi ingoma ezosifaka ku 2025 sinomjolisi njengamanje sikhumbula ukuthi lo mkhankaso silethela bukhoma noma silethela ilogothi ezinhle ngapha ka Black Technologies kunemali ke njalo uma lokhu uvotile because njalo ngeviki soke sikhiphile nje 25,000 rand sibonga ku Khosi FM sibonga na ku Black Technologies sinomjolisi namhlanje hello brother ninjani siyaphila cela sikhumbuze abantu sivota kanjani futhi once again SMS ingoma G ku 35615 SMS nje uthi ingoma G uthumele ku 35615 noma ikangaka ingoma G 35615 ingoma ozoyiperforma njengamanje thini umngami sengaleni umngami sengaleni hawa kakaka walikhuleka take it away yedlalela ngababa mina nganqwamalale ngingatholakala ibhola labafana benzenjani bami waphenduka inkundla edumile yedlalela bonke abafana